ole kanele matalane o ka re ka sa le monyana ke aha mara se ke go la ka so go ke tae bukwane ile ka tsamo ke manje ke le ba situation sa matalane na itwa ke yo le ke ke ko shana tsala ina la buka nenge majebo ke mo le ka faponi makao ke professor ya University of Pretoria ke ko shana tsala ra ke ko shana tsala ja khale e lo re a ke tlo la di siba na ka di tlo go ya boko ba re tsela banyana Udia Boko. Ulumara chona kunguki rampeli ke rampeli mbaditseba ilo makamusela nkaja tibaka aha so ko shana tsika mo ke masome tano ke kae o sentse a la ditseba mara ga le ditseba go fihlela mafelong mara ka magarabu ka nae dilo o kgona go ditseba go tloga mathomong go fihla mafelong ke tse dintši ka kudu go na le dikošana tša go ithabisa go sana le tsona tše tša pudi ya poko na le diela maruabela ditseba go na le tša go ruta bana ka maikarabelo go tlapa meno a kere ke tše dintši go na le tša go le ruta go bala go nonyana tše pedi Yes. o ngwala dibuka ga go hloka gore o fetse sekolo pele o ka kgona ngwala go ne le thakatšalana tše e le gore di ngwala dibuka a kere go ne le a šitwa go ka moo a bona barutiši ge go ka ba le ngwane e le gamona o na le bokgoni goba a ka o a ngwala ke sengwadi la bona re e gona talente a ngwala ka mo nke le mo identifyeng ke mo ka re tsene gone gore re ka mo thuša ka gore a tiša bukana ya dikošana tša bana ke gatiša ke company ya matalane mogata ga le matalane mogata o kae Sure, wena. so matalane mogata o kgona go gatisa dibuka bile godimo ga moo so mara ga o ka ba le ngwana ka teng e le gore ka mmona mo sekolong re ke re kgone no mo thuša le bone re be le ngwane e le gore gatise buka o tša sekudule dimpoko botlhaleng se ra tabe ka se tabe botse re bona gore ga le gone le gona e gore no ba o tšeka mo sekolong ba ne no go tšaka tsone no go tšaka o tla go tsaka o ngwala bana le bona buka le tšea nako ge ke ngwala mara wene ge o ka e bala ga e no go tšea nako e le gore e ntšere nna ntšere ke kgwedikgwedi mara wene ka letšatši goba ka matšatši a mabedi o ka e fetša wa ba le tsebo e le gore ke ya nako e ntši ya kere le itife go bala go na le library mo sekolong ka e šomiša library eo go na le dibukana tse le gore ntlo ka history le le segona dilo mara ge lebala le kgone go ba le tsebo e la kua morago a kere ba o bala o kgona ba le tsebo ya tšeitlo go dira ga o
kita mona ko yo ya ska banya wa kancha ya ska banya wa kama ale vale buta mtaba kwa sunao ngore ali shimishe wa kwa agere le vale ile le wale kala bakala na ko soko no kome na mambo kina ka tamana ka te ila mambo kiko kiake ngone kiko to paka